Ka Jingpen Slam ka District Selection Committee DSC Riboy ban pelat no iki result tungkam na ka banta ki samla wat kam ka district kala penlong ka Riboy People's Council RBPC ha ka jete lang bat ka Meglia People's Social Organization MPSO Women's Wing Riboy District ban khot penlong dak jiki persya dak ba songklan mungor hakmat ka indoor stadium nongpo ha ka sauterik leber arajar arpusau hakani ka jiki lawan ban kersan dak wepat kiseng na ka district nolor ki nongilam ka Riboy Dorbar Kibala ajing kren hak jelang kamtam usamla Jason Lennox Nongrom Presiden ke RBPC kila penpau ba ke jingpen slam ke daihi ke jingle sting bat ke jingmam simkia ke komiti bat daihi ke jingle iben yaki samla puli kibala kot kerdan kuman syukudo baki arseng kila dawa bun sin ba ke komiti ke deban plight no ek result joka exam district selection committee bala penlong house nam arjar puai bat arajar arpuar House nam ajar kendai lengba ki jingpen bana lakhot thungkam nak benta shispa arprat ligi kam bathli haki ap south ligi tanat ki bodon hak district dangsian ki bor badai pe ya ka committee kala pensyai ba ka jingdon ka klam covid-19 la penlong ya ka exam hadu kisnam arjar arpuai bat arajar arpuar pat haswa ban pen bana ya ka result pan lawan ka hukum na yeng ka shiri Meghalaya ban pentre kam ya ka roster system hak job reservation policy kaseng kampediang tangkat tu bangin thet kti kum ka komiti bangim don banta iru em habide baga result katu gade ke jingkan khlong khna nyimpen ram herengi ong bakala sting pelan kei ka bangi ni yai ban nak we ke por sha ka we pat kalong ba nyide ben yo no ya ka result kita ki jing ki ba ki line department ki ba ki mla ban penpoi ya kita ki roster ka por ka babiang kata kam ni ke jing ka jongi ka sarkar nando baka reservation roster kala wan long kumtu kumbakalong ngatharai license sausin ladep ai training kumna ban penkre ya ki roster te ki sarkar ki kini ki line department kajing bomla jongki ban penkre ya roster kadi ka failure ka baro ngiyoi bat ka ba ngikwa mangi matakalong baki kin pediang bakila duko hooj ban penkre ya roster kadi kajing duko ka jongki kadi kajing bomla ka jongki tikidi ban pediang ya kana kaseng ka jukran nak we ke por syaka we pan da pile e kana kono kam larangi ngi priang bahwa kadon ka atem kadon ka jing persang henry lais nam menta la jandap lais nam ban pen kre e ka roster ngatharai kapor kalalit syakmat kala phet palat kam dei syu ban simpor hadu kata kadi ka jing sutu jong kaseng tebat habai dei bat kata ka jing bomla jong ki line department ban penkre ban penpoi ya ki roster ngatharai nakaliang juga seng nyimkut tangkat tu lada kapor kadawa yangi bangilej ban syong saha ka office jong pir nakaliang seng nyin sawan syong kata kadai ka basyai ban nakaliang juga seng kamdei bangin syong ban penkut ya ka jingi ki tangdang ne bat ha ka kerwa jongi lembak kane ka singi pementa kalong ba kane kadai tang ka jing sedang baka sarkar kadai ban yoi bakum ki seng balang hangni ngidon sibun ki kunun sausam kunun ngidon hangni nyala asyam daga rai menta bangin mi no syahmat syamadan bat kane kadai ka jing sedang nakaliang ka seng hakipor ki baladep aga jingi kendu aga jinyalang kaladon karai bakindon ki sequence jong kane ka jingi ki bat burom ya kane namar ba kan sapoi kapor bakan khamkhor susu kasin jam ka bangin sim lada ka jingi syong kalain mungor lada ka jingi syong kumne ngie syong mata kasing lada kanne kam ketik iya ka sarkar bat lada kim khinkor ya kane ka jingi syong ka jongi kan sapoi kapor bamdi tang bangi mare henry kindon sipun pat ki jingmut ki ban pan klumar ya ka sarkar ha kita kipor tedei na kada hukum ki seng balang ki bajit ya kalinti ki bajit ya kamit ki bajit ban yakren nyiladap ya kita nyilabu da ki jingtho nyimyu ka result dei na kada ka penborengi ban yawan mentah hasurok hamadan kumne henry kidang don pat kisin jam ki ban nakaliang ka seng kan sa syim ha ki si ki pore badang wan henry haswa jong kata ngakendui ka sarkar larangi keren ya ka DSC kamdei bakan kut tengah ka DSC namar kane ka jing mi jong ka seng syamadan kadai namar ba ni layo ya kaju iskaju ka jing ut jing nam na ki kun samla ya ka jing bom yo kam yo jam ya ki jing ki ba ki kun samla ki mat wat hadin bakila pendep ya ki degree baper ki hapan syong yeng ki hapan trei selengka ki hapan im hasurok ki hapan belakat ka bakiyo te kane ngas ngo ba ka sarkar long kum ba ka insult lane kam nyokor ya ka degree
baki samlah kila asyim haga por ka baki dang pule teka kamram juga sorkar ka long bakan penbit penbiang ya kita kijing don kam ken lada ngam ta ngan tri hapok penthor haba ngam ta ngathung yo kuba ngadi ben yo khau ngi mata ki samlah baki tho ek result ki tho ek exam kim yo ek result tekin bam kumno yau khau bala yau kuba bala thung udai ben kala khau katang borok ngi Syah Henry ya ke exam ka bingla tho kam kala long result lane umdon yo so tengas ngo kane kadi ke jing duko ajung ka sorkar bat ka sorkar kadi ben priang ya kadi mardor bat lengba kane ka si ka pamenta ka message ka clear se ka sorkar ka long ba wat penbor ngi hadu pandemi jing klumar kadi DC office ka jam nyimjet ben isyong hangte ni syong hangne da ka jing pan permission namar bagi borom me ka bor priak district dan rei lada di baki mesngap yang ikam bense ihap bani lam Syah DC office ka ibenja hangtei nakali yang seng nginom la bensi me ka jing klik kata kadi ka kerwa ka basai nakali yang juga seng kamdi ka jing berngem bersit henrei kani kadi ka jing penbor kadi ka jing penbor yang bala rengi ka basyong hane umdan basngap ingi ngi syong apa DC office bal ladi ka DC office company ini kambense la dengi hapan tuni ta ka borksa dengi hapan lum benlang ya ki babun ki pai tru nyim bense henrei ka seng kam jujin perle akumta de na kada kadau nyai te ki jing tho de na kada kadau ngi syong hang ne da ka jing sok henrei la kani ka bengi le nyim don jaka hakamit jong ka sorkar haka skor jong ka sorkar na kaliang seng kambense ka hap benle dakum no kumno ru tang benyo e ka result ya ro ya ka jingkran presiden ba Jason bat mapi ki we ki presiden jong ki we ki sen kibat yalam ya kane kajing yaki kane kajing dawa daglanti ke bajai dengan ngai scam bagi bor sarkar ki bor ke badai kimi de pe ye kata kin snap haba ku khun nane ka khun ki kro ki pan ye ka hok ki jongki bat haba ngi pan ye ka hok ni dai ban tip scam ka dai ne am ka hok ki jongi haba kadai dan lele ngim de ya kaban IT no eka surrender sa wipa ngidai mangi ban yo ya kataka hok ya kabang ngi keren jing dawa ga jongi ba phidai ban ai no ya karisol jong ka DSC kadai ta kata ka bangiyeng ka bangimi menta ka sngi kadai ga jing sedang bat nang ne sakhmat ngangai bakat bangim patyo ya kata ga jing dawa ga jongi nginangya sakhmat nginom thu lupa sya ka sorkar lane so DC kai ka sinjam ka bangin hab banle no bala dangi thu lupa gila panap lupa dengan kwa ban kan syai kanai kadai ka jing sedang menta ka si kadai ka jing sedang da badon ka jing sedang ka jing penkut kadai bandan bat kai ka jing penkut kadai banginyo ya kadai ka jing dawa ka jongi nginyo no ya kadai ka risol jong ka DSC khnang bagi khun samla ki jongi kinyo no ya kata ka hok ka jongki ka bakila pendap dan ki bakuno sengtit andrei nakaliang kesenjuk ki seng samlash nong jong ka dong riboi berawai ngim kuno badi sengtit lada pidi sengtit makna pidi utit bolong berbam utit uba long berbam di ya cikmat mat seprang nakaliang kesenjuk ki seng samlash nong jong ka dong riboi ingkersan ya pi bat ngina agi jitri lang bat pi na ko wi gisni na do gisni bat lada pile iki isu kita dong jenben boh kamar men gide kisgi rolap iwi kunun sang balang ikom kuaban jerkerteng kam takam beri kulur dari tingsan men met tang tingsannya kami legal katu kam kami dei boh kami dei do berarti melang salang di nagai ba pidi kulur dari belum kesni mo kesni beri kulur undai ga diwi pak mo tingsan bat sni ben जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है।
इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।